A začnem tým tak netradične trošku, keď som bol v dome dôchodcov. Oni sú na konci života viac menej. Vy si teraz za začiatku svojho putovania manželského. Ale to, čo ma tam zaujalo ešte pred vstupom do domu dôchodcov, bol taký veľký nápis, ktorý povedal Albert Einstein, taká myšlienka, ktorá ma hneď chytila a v súvislosti v podstate aj s manželstvom som na tým uvažovala. Písalo sa tam, že iba život, ktorý žiješ a obetuješ pre druhých, má zmysel. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she. Ja, Matúš, beriem si teba, Michaela, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom A že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000